kusihla ngolwehlalo lenkosi bangibingelela sibheke umhlatho wesimo sezulu uthi umi kanjani njengoba ngikhuluma nawe nje kusihla kanjalo nakusasa uzoqaphela ke mbukela ukuthi endaweni esiphakeme lapha ku Springbok kunenkungu ke mbukela uzobusuqaphela ke endaweni esigudle uku kakhulukazi lapha na kuVustile hamba njalo kufika lapha na Port Elizabeth East London hamba njalo ungena maphakathi ko Bloemfontein eGauteng imboze ngamaphezulu uzobusuqaphela amakho lapha na East London ungena lapha na eGauteng Mpumalanga nakwezinye indawo esikhona lapha kwaZulu Natal kunamathuba ezivula akuye u30% hamba njalo ungena endaweni esikhona lapha na ko Mbombela uzobusuqaphela ke kusasa soqhubeka nje kube nenkungu ekhasa phansi endaweni esikhona lapha na ko Springbok hamba njalo kufika lapha na ko Saturday uzobusuqaphela zoqhubeka imboze ngamafu makhona endaweni esikhona lapha na ko Vustile kufika lapha na ko Port Elizabeth ko DI ko Uppington aqhubeke bekhona amathuba ezivula akuye u30% makhona lapha na ko Bloemfontein hamba njalo kufika lapha na ko Mahikeng Gauteng kanjalo nakwezinye ingxenye esikhona lapha na endaweni ezilapha kwaZulu Natal nakhona eMpumalanga inkungu ekhasa phansi bikiwe endaweni esiphakeme eMthatha nakwaZulu Natal nakhona lapha na eDipopa amazinga kokushisa amanje namukelo wamomuhle ngemthandazo uzobusuqaphela amakho lapha na kwaZulu Natal anguye u15 naye u23 hamba njalo kufika lapha na eGauteng anguye u15 naye lapha na u16 isikhathele singubo ke lapha na eDipopa ngaye u17 lapha na u20 mbukelo khona lapha na Cape Town azobe nguye lapha na u14 kusasa ego Springbok azobe nguye u29 obheke nje makhona lapha na endaweni zo Uppington skip inhlanzi emanzini kaya lapha na u35 kwaZulu Natal namaphethelo azobe nguye lapha na u27 go Richards Bay abe nguye lapha na u28 ekhulukazi khona lapha eThekwini azobe nguye u28 eMlazi kufika lapha na eTshelimnyama wakho lapha na uLunde Frahete azobe nguye u31 obheke nje eBethlehem azobe nguye lapha na u26 mbukelo khona lapha na eMthatha amanje kufika lapha na koKomani anguye lapha na u25 na lapha na u27 koVustile azobe nguye lapha na u30 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosithela umusa thatha intambo ngibisela kuwe Thabile.